albabul khamisu dambugal jowa ɓangal at-ta'zir no yewta en fi ñaaɗangol bonnuɗo ara o bonni bonnere nden hewta hidde honno ñaaɗirante wa hukmu sa'il e ñawre mo ɗum ɗon hewti on an abi buraydat al ansari radiallahu taala anhu no kanko sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o nanine laaɗo e ɓuuluɓe maaka si goɗɗo bonni bonnere nde hewta hidde laaju ladu o piyetake fawqa asharati aswatin ko ɓuri sawru sappo fiw na e feƴƴi ɗon kala bonnere nde hewta illa fi haddin si wona hidde min hududillahi taala e morde hiddiji ɗin ɗum ɗon ko hiddi on andinta en siko capanɗe jeetati ma siko temedere o piyete amma siko bonnere simple woto piye ɓuri sawru sappo siko tiggal ni ugol mo hulɓinamo muttafaqun alayhi ko ila sappo nattiri ley wan aishata radiallahu taala anna nabia sallah sallam qala ɓe maki adilu wurtane defandane awalego yaafe dawil hayati jomiraɓe moko baako ngun mbimana yimɓe kelɗuɓe tedduɓe ɓen atati bonnireji maɓɓe ni illal hududa sowona hiddi kala fawitiɗo hiddi wujjuɗo ma zinuɗo ma fenuɗo ma yarɗo beere haysko président de la république on haysko imamu on haysko mawɗo gorol on haray koye hiddu ñiɓine hoore makko rawa ahmad abu dawud an-nasai wal bayhaqi wan ali radiallahu taala anhu qala wi ma kuntu mi laataki li uqima ala ahadin miɗo ñinna e hoore goɗɗo hiddan hiddi fa yamutu o maaya fa ajidu mi heɓa fi nafsi ka wonki an kulol hum ma andi hum illa shariba al khamre si wona yarɗo beere on ɗon somi piyimo sawru temedere o maayi e nder mum e afwan capanɗe jeetati o maayi e nder mum fa innahu haray on ɗon law mata si o maayi e nder mum wadaytu mi yoɓay diya makko on akhraja al boukhari ko andi ngol en on ɗon ko sawru capanɗe jeetati wona duwaɗo warede na duwaɗo piyede piggal waraygal few wan sayd ibn zayd radiallahu taala anhu qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo maki man qutila duna malihi kala waraɗo ko wuuri jawdi makko ne mbimana goɗɗo sutano jawdi ma ndin ma ɓeygure ma nden daroɗa defanda ha o wari e nder ɗum fa waray on ɗon shahidun ko o yanɗo seede siko an kadi defandi ɗum ha wari aranɗo ma on haray on mo warɗa ɗon kadi fus a yoɓata diya a wartatake a mara bakkat few haray tertoɗen o hulgol reedu few rawal arbata saho trimidi hay goɗɗo butikaji no fuse ñande o ñande cuuɗi no nangue ñande o ñande otoje no jatte motoji no jatte ko kolol reedu nu sowona ɗum aranima e jawdi ma ndin dartomo sa warima ko kefeero warɗa mara bakkatu yo allah dandu siko kanko warma haray ko a yanɗo shahidi yo allah dandu en noon aranede mi torki allah wan abdullah ibn khabbab radiallahu taala anu qala wi samitu mi nani abi ben an yaqulu ɓe maaka wonde manna samitu min do mi naniri rasulallah nelaɗo allah on kadi yaqulu ɓe maaka takunu laatoy to fitanun fitinaji probléme ji ka hoore leydi ɗo wartidiroji fakun haray mi torkema wonu fiha e nder ɗin probléme ji abdoullahi jiyaɗo allah almaktula waraɗo wala takunil qatila wata eto jeeɗa e warɗo on akhraja ibnu husaym khisamata waddara ɓotuni wa akhraja ahmadu nahawahu ko nandite o hadis an khalidi ko ƴetta e khalidi bun arqata wallahu ala wa alam haray musidɓe julɓe deftere yewtude en nden fi hiddiji ɗin mo yari ma mo feni hoore goɗɗo ma mo zini ma mo wujji haray deftere yewtude nden fi hiddiji ɗin haray ko ɗo woni ko lanni ɗum woni deftere sappaɓere nden ka nder buluhul maram mi torki allah yo allah dande en façon ɗi hiddiji ɗo fo yo allah dande en enen fof e ɓeygule men e durriyaji meɗen wujjugol e yarugol e fenugol e hoore goɗɗo e sinugol e dendanangal ko sabimbinta kon hiddiji ɗin yo allah dande en kadi ɗum hawrede kadi e meɗen mbimana en wujjede ma en zinanede ma en fenede hoore mum yo allah heydindi en e ɗum ɗo fof muɗum mi torki allah ya hayyu ya qayyum kala on andi ko dambugal mettugal fini sharia muɗum o hino luggi kala ko on faamali e mum mi inni on nodda numéro téléphone ji ɗin dambugal ngal no udditi 68 60 53 09 63 60 53 09 67 60 53 09 kala ko on faamali on nodda ila ɗon mi ɓeyda on faaminde kala ko tata min abdoullahi kaala kadi faamu an on ɓura ɗon mi signalay on defte